Cariño, por que non apagamos a tele e imos cear? Ai, espera un rato, que quero acabar de ver a película. Estou canso, quero ir pronto para a cama. Ai, sempre fas o mesmo, eh? É que non terminas de ver unha peli. Que non me interesa, abúrreme. Pois vai ti para a cama e eu vou acabar. Ala. E agora que pasou? Isto non será un dos teus trucos baratos, non? Pero que dis, que dis? Sempre estás igual. Vou seguir vendo a peli online. Ah, moi ben. Moi ben. Mira por onde, chegou un WhatsApp de Marcos. Ah, sí? Que di? A ver... Canto tempo? Acabo de chegar de Francia. Estades, invitados a unha festa no Musa ás 11 o sábado. Vémonos ali. Que ben, pois teño ganas de festa. Eu quero ir, ti? Por suposto que sí, claro que sí. E vou ir todo elegante. Todo guapo. Ah, sí? E iso? Pois que teño ganas de poñerme atractivo. Pois eu quero ir en vaqueiros, que quero ir cómoda para bailar. Cariño, sempre temos que ir combinados. Que non, que quero ir cómoda. Co tempo que fai que non bailo. Fantástico. Veña, e ora déixame, que quero seguir vendo a peli, vale? Quérote. Hai ambiente, eh? Sí, que guai. Yona. Hola. Hola. O de sempre, non? Dúas Sí. copas. E onde andará Marcos? Ahí tenéis. Marcos, gracias. Gracias. Ali. Ah, vamos. Marcos. Hola. Que tal? Canto Ahora tienes tempo. por vir. Bueno, este é meu amigo Josep. Hola. Hola, Sara, que tal? Igualmente. Que é francés. Bueno, que quedas vosas vidas entón? Ben. Vamos vai. Paramos. Que somos parella. Que dis? Noraboa, vaya sorpresa, Oi, que ben, noraboa. Gracias. Bueno, Teño que ir un momentiño ao baño, deixo, vale? Vale. veña. Oi, que guai, vaya notición que... Ai, perdón, que teño que ir saudar aos amigos. Vexo-te agora, Veña ahora, vale, Alex? Veña, ata ahora. Vale. Tal, ¿cómo Que te tal? va? Ven. Bien. Hola, Hola. Hola. non te acordas de min? Carla, irmá de Marcos. Claro, Hola. canto tempo sin verte. Estás guapísimo con ese traxe. Gracias. Ti tamén. Moitas grazas. E que? Viñenche acompañado? Sí. Con Sara. Teño que ir un momento á barra. Non tardo. Vale. Ata ahora. Bueno, chao. Que tal, cariño? Ben, ti? Ben. Agora temos unha canción especial adicada a Alejandro. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame que te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, dime si quisieras andar conmigo. De que vai esta tía? Pero ti de que vas? E como de que vou? Non ves que Alejandro está comigo?
E que? Non fixen nada malo. A mí me pareceume que estabas intentando ligar con el. Non. Somos amigos dende que éramos pequenos. Nada máis. Pois agora é o meu mozo, así que vaite olvidando, vale? Pero que pasa? Tes medo de que te deixe por min? Serás imbécil. Tía, peches unha choni. Unha estúpida. Que pasa aquí? Tranquila, que non quero pelexas na miña festa, vale? Xa, pero convidas a macarras. Anda, vamos. Vas a arrepentir, eh? ¿Sí? ¿Hola? Hola. Hola, Carla. Que fas aquí? Estaba buscando. Aquí estou. Teño que contarche algo. Que pasa? A túa casa incendiouse. Pero que dis? De que falas? E Sara estaba dentro. Onde está Sara? Sara está ben? Carla. Sinto.